Kuri iki cyumweru tariki ya 23 Kamena mu kigo cya Petit Seminaire Frigo Fidelis de Butare hasuzwaga imikino ngarukamwaka yo kwibuka Alphonse Rutsindura, Tournoi Memorial Rutsindura cyangwa mu rurimi rw'icyongereza Rutsindura Memorial Tournament. Rutsindura akaba yarishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni irushanwa rinini kurusha yandi yose ategurwa hano imbere mu gihugu, dore ko hakinirwa ibyiciro bigera kuri 7. Uyu mwaka mu bagabo amakipe yitabiriye irushanwa asanzwe kina shampiyona harimo ikipe ya REG, Isagara Volleyball Club, UTB Volleyball Club, APR Volleyball Club ndetse n'ikipe ya UR Volleyball Club. Mu cyiciro cy'abagore harimo amakipe agera kuri 3, ekipe ya Rwanda Revenue Women Volleyball Club, UTB Women Volleyball Club ndetse na ekipe ya IPRC South Women Volleyball Club. Icyiciro cya gatatu cyakigizwe n'ibigo by'amashuri, na icyiciro cya kane cyakirimo ibigo by'amashuri ariko mu cyiciro rusange cyangwa se tronc commun mu rurimi rw'igifaransa. Icyiciro cya gatanu cyarimo ibigo by'amashuri abanza, naho mu cyiciro cya gatandatu harimo amakipe agera kuri 7, amakipe y'abashesha kanguye, ndetse no mu cyiciro cya 7 harimo ekipe z'abakina umukino wa volleyball ku mucanga. Tugarutse ku mikino nyamukuru, kaduhere ku mikino y'abagore aho ikipe ya UTB yageze finali itsinze ikipe ya IPRC South Volleyball Club ndetse na ekipe ya Rwanda Revenue Women Volleyball Club. Gusa kubera ama ekipe yari 3 gusa, ekipe ya Rwanda Revenue Women Volleyball Club nayo yaje gutsinda ikipe ya IPRC South Volleyball Club, birangira nayo ibonye uruhushya rwo gukina umukino wa nyuma aho yaje gutsinda ekipe ya UTB amaseti 3-2. Naho ku ruhande rw'abagabo imikino yatangiye ikipe ya Gisagara Volleyball Club ikina n'ikipe ya UR Volleyball Club. Gisagara itsinda ikipe ya UR Volleyball Club amaseti 3-0, naho UTB itsindwa n'ikipe ya REG. APR Volleyball Club yaje gutsinda ikipe ya UR Volleyball Club, birangira ikipe ya Gisagara mu guhatanira umwanya wa gatatu itsinda ikipe ya APR Volleyball Club amaseti 3-0. Umukino wa nyuma waje guhuza ikipe ya REG Volleyball Club ndetse n'ikipe ya UTB Volleyball Club. Amakipe yari yahuye ku munsi wo kwa gatandatu, ubwo ikipe ya REG yaza gutsinda ikipe ya UTB. Ntago bagiye kure y'ukuri kuko ikipe ya REG yaje gutsinda ikipe ya UTB amaseti 3-0. Umukino byagaragara ko ikipe ya REG iri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni umukino wari mwiza, ngira ngo abawurebye babona ko REG ifite umukino uri hamwe. Dufite umukino utandukanye cyane hagati mu kibuga cyacu, buri wese arakina ku giti cye. Urebye nako REG turushe kuba ekipe. Ngira ngo ntago akaza k'umunaniro konyine no kumenyana n'abandi, kandi turashaka kubabyaza umusaruro mu gihe gitoya kuri ekipe imaze kugira icyizere. Ntago biba byoroshye, ariko ubundi objectif ya mbere ari ukubashyira mu kibuga ahubwo turimo turategura GMT, irushanwa ryiza international. Rero ngira ngo uyu munsi byashobokaga ariko byari bigo. Ni imikino yitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye, aho umuyobozi mukuru yari perezida wa Sena Bwana Bernard Makuza wagize n'icyo atangaza kuri aya marushanwa, imitegurire yayo ndetse n'icyo amariye igihugu muri rusange ku ruhande rwa siporo. Ibikorwa Rutsindura yakoze hano mu seminari muri ibyo nzi bya volleyball, ibikorwa umuntu atakekaga ko byava hano, kuko yazamuye abana hano, azamura ikipe ya volleyball ayishyira ku rwego rw'amakipe yari atinyitse, kandi urebye mu bihe bya mbere itarizwi cyane, ayizamura ayishyira ku rwego navuga rw'amahiganwa yo mu gihugu, ku buryo yageze aho itwara n'ibikombe, yageze aho itanga abakinnyi mu ikipe y'igihugu baheshejemo igihugu, kandi bivuye ku muhate we. Bimwe mu byo wagenda umenya kuri iyi mikino nuko amwe mu mateka ageranga ino mikino nuko yahoze ari INEL Université Nationale du Rwanda, ariyo yahindutse University of Rwanda, niyo ifite n'irushanwa inshuro nyinshi, aho imaze kwegukana n'irushanwa inshuro zigera kuri 5. Ikurikirwa n'ikipe ya APR Volleyball Club ifite iki gikombe inshuro zigera kuri 4. Iyi INEL ikaba ariyo yatwaye irushanwa bwa mbere ubwo ryakinaga mu 1996. Rutsindura yavutse mu 1958, avukira Indora ho muri Gisagara. Yize amashuri yisumbuye muri seminari ntoya yo ku Karubanda, yiga muri IPN Institut Pédagogique National i Butare. Yashakanye na Mukarubayiza Verene, babyana abana bagera kuri 4. Alphonse Rutsindura we n'umugore we ndetse n'abana 3 bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bimwe mu byo Rutsindura yakoze harimo kuba yarabaye umusifuzi wo ku rwego rw'igihugu, yabaye umutoza wa volleyball ya PSVF
kuva mu 1983 kugeza mu 1994, kandi yabaye umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'abagore ya volleyball. Yanabaye umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'umukino w'amaboko mu Rwanda. Ikindi utakajyaho nuko yatoje n'ikipe ya Rayon Sport. Ngayo nguko bimwe mu byaranze imikino yo kwibuka Rutsindura. Imikino yabaga ku nshuro yayo ya 17. Ni Contact FM, Nishimwe Olivier Ba.